Hadin kari Pakistan penremjur sakri China ya ka jinglej bom kari Amerika ya ki jakashna nuklear hapo kari Iran. Katnat kambari jongka China kelap penremjur ya ka jinglej terbom dakari Amerika ya ki jakashna nuklear hapo kari Iran. Bat kalong baka kloy ban yasno tilang ban wanra no biang ya ka jing suk. Ka China kelap penrem ya ka jingle jongki sipa US halor ki jakashna nuklear jongka Iran dakabak keno bakalong kabak penkeng yakin nongrim jongka UN Charter bat yaki an jongka partai haka jing penbena kabadon South Liki kentin katenat kambari jongka China kalap peremjur yaki jing syak tombor haki jaka sena nuklear bat kalap penpau biang baka kloy baniat don bentalang haki jing persang ban penpai biang yaka jing suk kani ka jingle jongka US kalap penkenjur yaki jing temu bat yakin nongrim jongka UN Charter bat ka ain partai bat ka penjur ya ka jing ya kan at haka thain Middle East ka China ka khot ya baro kiliang kibadon haka jingele khamtam ya ka Israel bat ka Iran bakin sange no kloy kat bala laong katnat kambari ka China haka krwo jongka kani kadai ka jingken tho ka ban kong na ka China nado baka US kalahyar tama shwaya kani katnat keren bari jongka tenat penbena kubor jongka sorkar China kala batai ya ka jingle jongka US kum ka jingkela ka basyirkai ihe sorkar jongka US kila don benda haka jing ya kan athap deng ka Iran bat ka Israel haka singi ublei haka baki sipai jongka kila thombor ya ki lightly ki jakashna nuklear bakongsan ha Iran kata ka Fardo ka Natanz bat ka Isfahan daka jing penon kam ya ki lingsuin bitu stel bombas kiba penhap daki bom bongkas bostar bat ki lai potli ki namding tomahak jongka Navy presiden jongka US ulong baki jing petei kila penduk pendamlut iki jaka penerus pak nuklear jongka Iran hakiti ki jaka balai lej ban yartma kan baka Beijing kelak kentok jur ya ka jingle jongka US henrei kampat simlap penbena ni ai jingarap ya kari Iran ka China ka basanya ba haka duriau ba Hormuz kala bandai kawai na kiri banmat ya ka jingta ka bajur ladakang ya ka umpriang ka bathet na po kari Iran ka China ka dai kawai na kiri ka bawanra ya ka umpriang na po kari Iran hadu kumba 90% na ka umpriang duriau jongka kari kalayak kenduk lupa ya ki katuk ini ki jingkang na kari US haka khayi kapateng bat kelak bandon jingma halor kita ki baro katkum ka khubor jongka Bloomberg kani kelak bandai kawai ni kitau babalai ka China kamparla ban ai kano ka jingirap ya ka Iran bat bandrung bet haka ni ka jingya kanat uskretri kambari jongka US Marco Rubio ulong baka China kan yakren bat kinong yalam ha Iran halor ka jingbom khang ya ka duriau Hormuz ngapen seluruh ya ka sorkar China ha Beijing bahkan khot yaki halor kata namar bekisanya sibun haka duriau Hormuz nak benta ka umpiang jongki ulong haka jingekren bat ka Fox News